abakacikwa kabebembire ori kurira Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadia hamwe n'aba commissioners abarimu Crispian Kaheru, Colonel Retired Stephen Basaliza hamwe na Lamex Omara Opita. Arugambaho n'abanyamakuru banyemeye kweza kuruga omukaciko Aida Nachiganda o Director of Complaints Investigations and Legal Services Uganda Human Rights Commission yagirango abakaciko abani bija kureba ahamanja 13 ahariezi ina bakaba zuhurikizeho aha ofisi eyambara akaciko nikija kwayo enchwamu yako ahamanjina rero ezindi 3 nizija kureba aba Uganda Wildlife Authority bari kuherezayo obujurizi bwabo emanje zindi mwenda neza abantu abasiya kanda abani bija kurebekaho mu rwo kubanza omisho gakaciko tuli wano first of all kanuke kaciko akarwanyire tembe ly'obuntu tuli wano mu ofisi ya Feye Kabale nga tuze okubeerawo nga ofisi eno ebeera ne kkooti yayo esookedde ddala kubanga ofisi eno y'emu ku ofisi zaffe ento oba empya mu kakiiko akarwanyira eddembe ly'obuntu. What is going to happen today is a very important step towards achieving access to justice, because these are complaints that originated from Mbarara. So for them to be at this level, or them being heard, or for some of them being actually resolved, is a very, very big step towards achieving access to justice. Bari aha ofisi eya Kabale eriko bembato pista twembi bwatota ubwahati yayacira abantu aba kandi yagira ngo kwijo muri Kabale nekintu kiri koreka ngo hino muri mu muhango oguriyo ni gukorwa abantu bakigeze biru mu gishagomani ofisi eji yayibirwaho muri Kabale district kurebera kigeze region abantu bamwe batungira mu gishagomani kugira ngo obuhereza obukwatira no kurinda no kurwanya urugabo rwabo bashyikiye icyo kureba head office netwara districts mukaga utire mu Kisoro utire mu Kanungu ukunjiri Rwanda ukiga n'Kabale so abantu batungira mu gishagomani kugira ngo tubakize mu office yite yambara abantu bamwe nabo bagamba ahaci bari kutekateka habo kugira ngo akacikwa kari omucanga okugira ngo kibase kwera aha kureba ngo abantu babasa kutunga oburinganiza obwaho naho okwisha kwa kote jo mu Kigezi no kuhereza umugisha abantu ndebine complaints ninga shoko ito bitwa ukorwa mu government ninga sho miringo etaye mwenemwe aho bugabe bwabo bubatiriwe aho batabasize kutunga okorwa kuri G-Tribunal ninga kakaciko ka Uganda Human Rights Commission nakaciko kakuru munonga akwari bishime kwa twatunjire kare abo ko buhereza bwabo ni bukuru munonga buhereza bwa tribunal ya Uganda Human Rights Commission ni bukuru muri Kigezi turabakira abo kwa na universities ko ku university ate yine eraza kwegisebira jiro hamwe na za kote sitwine G-Tribunal ry'amani munonga nabwo cyakireka abanyakigezi n'ekintu kikuru kiraza kutwera munonga akaciko okuza kushitama aka Uganda Human Rights Commission kandi ketenga kugira ngo cya person abariho hamwe n'aba commissioners abarika bashatu